Januar, Januar, Januar. Februar, Februar, Februar. März, März, März. April, April, April. Mai, Mai, Mai. Juni, Juni, Juni. Juli, Juli, Juli. August, August, August. September, September, September. Oktober, Oktober, Oktober. November, November, November. Dezember, Dezember, Dezember. د جرمني ژبې زده کړه له انجینیر حنا سره. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ اکاونټ فالو کړئ او لایک، کمنټ او شیر مه هیروئ. د خدای په امان.